Қарағатшы олардың шыққанын. Ну это что за красота, елки-палки. Қарағатшы. Бүгін жолдашымды алып шықтым. Шашып отыр, менің шапкам киіп отыр. Look at me. I'll show you how you look like. Майтаңдап баса алмайды, нормальный. Бүгін болбой дедектерді кешті алдым. Ауышқа қандайды монда трапа тап алды да, ең четкі үйдің четінде біте жереме да. Темір жол. Қалсаң бүт барым білет. Бияқа мені бұрып келді. It is on your video, Jen. Please. Oh, you're going there? Yep. Okay. Бияқа емеге тепесін қошына. Мен де мысалы егер Чикагода іштеп қалчы болсам, мысалы, осы жерге отырып алып, зыңқ, машиненің бензинін құрытпай, емелерде тұрбай, пробкаларда тұрбай, шу емеменен кетіп қалса болады. Поезд менен. Аз келет поезд жата тартам. Мына майқа, а бұл болса мына момтеп майқа алып келіп машиналарды қойышат, бүт ушақта жасаған елдерчи. Қойып қойып, жұмысқа етішет, менен кечинде келишет, машинесине минишет, анын машинеси менен кете берет. Төлөйт буга, стоянкага төлөшөт. So what time you go every day? Not every day, but the train's gonna come like in the next less than 5 minutes probably. Oh, once in a while, huh? Yeah, Oh, you don't go every day. not every day. A couple times. Okay. So, you know the address? Поезд келатат. Эме Чикагоға бүрсү күнү барышым керек да. Аны эртең барып көрөлчү деп атат да, жолдошум чеме менен. Поезд менен үйрөнүп, возможно, жумуш таап калсам, ушинтип деле барып келип турсам болот экен Чикагоға. Ахмат, let's go. Чикагода жумуш толтурады. Мына келди. Geldi mına. Hinduslar толтура, Pakistan'da толтура. Başka emedin beri geldi. Mına kempir avuşka barlı кетип атышат. Двухэтажный да? Суу бар, мындан буяктан чыгып кетсе болот. Буяктан келип, мына мол жерден парковка. This is for parking, Ahmad. Парковкага. Ticket is here. Yeah, парковка. 50. Ooh. Okay. Yeah, it's a double price. Day price. Yeah. No, it says one way only. Huh? One way. One way is 675. Yeah, Day pass, you can travel wherever you want. wherever I want. Oh, Yeah. okay. Yeah, in zone 4. One way. It is only one way. When I come back, I'm gonna pay the same amount. Yeah. Or you can buy the day pass for $13.50. Yeah. Yeah. What is the difference? It's no difference. Көп басып қойдық жолдашым екеуміз, машаллах. Почти 40 минуттай бастық осы жерде. Поезд келді. Үйге бартамыз қайтып. Жолдашым жүрегі емес соғышы көтеріліп кетеді да. Поезд. Эме поезда грузовой. Қарғанда жас баладай болып, спалы, рельси болып кетіп баратамыз. Жолдашым екеуміз. Астетке женден бұл жаққа кіріп кетеміз. Бақтарылап, үйге келеміз, иншаллах. Ашқам келді. Бұрынғыдай
Al jayı yok. Karıçılık özünün nemesini aratken da. Özlükün aratken da. Karıyız varız. Ha? Parking lot. Oh ya. Parkovka te görünür tetiginden moya kaçayın bana. Lan bu parkovkada bütün eller gitti. Yası çıkaraç. Anan geçinde gelişet dağı kayna düşüp maşinesine biniyor. Anan geçer şunu ayılıp ayıldarga. Bu şeylerde. Evet, maşinesi mayın korotup yemek parkovka durmayç. Son. Kursak taştı oldu. Var bısık. Kakao çayın. Soğuk olur bizde soğuk. Bana bu ayaktan az girip gideriz. Akşam jirbe kaldı. Bana bu ayaktan girip gideriz. Ana bu görünür bu. Bizden köçenin çetindeki üy. Bu şu üydün emesi bilen. Bu yakın atayın elder. Şunu koyup dur da karayısınlar. Murundalar bu yerde setka tartılıp durgan eken de munda görünür. Buna işte kettikti. Emege mısır kırıtpay tur böyle. Karalaç otun, çölle jatat otun, karalaç ayatan gari. Kırgızstanda olsa bunu etçale sürüp gitmek bize. Karalaç jatat mı? Karalaç. Karalaç mı otundu? Ayatan gari. Oh atan gari. Ayıldı olsa ya bunu çırpıklar jıynap bula. Nan japkanга. Lajina olsa jatat hiç kim gerek yok. Buna Amerika degan şu tolduracakta. Buna bitti. Geldik buna sivilizasyona çıktık. Ana Mavlüt'ün arkasından ettik. Ana oldu. Bizdeki matete giyinki koçu oynarlar ötüp götürürler. O giyinkiyle koçu. Na Mavlüt çetki koçu oldu çünkü onu bir arada yanayım. Железный дорожный дорога. Da giyinki koçu bizdeki. Misal men Chicago'da bara turgan bolsam, iştey turgan bolsam, misal attap butta öyle 10 minutda jetem. Janaqı emegeçi. Vokzalga. Şo. Menen, poyst menen 1 saatda jetem. Zato eşteken garabayt. Aşkam жүрөгүн эми соңшу көтөрүп кетет. Жакшы баса албайт байкушум десе. Кабагы меле. Кантет. Арың басып кетет байкушум. Жолдошумду дагы мындай тамак менен эркелетип атам күрүч. Мындай шпинат ичинде, муну 25 мүнөткөлө коюп духовкага бышыра калабыз. Бул эме балык, бул болсо нот менен курица, бул чечен язык эмеден, кабачоктон. Так, ашкам. Жеп басып келип чарчадык, курсагыбыз ачты, жеп атабыз. Алхамдулилла. Ай, кандайсыңар? Бүгүн башка жаңы күн. Home Depot деген эме бар да, биякта. Айыл чарба магазини. Эмне гүлдөр азыр чыгаттыр, эмне кандай гүлдөрдү отургузса болот ошону. Разведкага бартам. Розаларды алып келип отургузуп койсом да, роза деген сонунга таң көрө. Вечно мен тиги Кыргызстанда атам заманда бир үйдү салып бүткөндө роза отургузуп койгон элем, ошолор тимде жылда эле сонун гүлдөйт десеңер. Кызыл, сары, демеле апакай, розовый, кара кызыл болуп аябай ар кандай түрлүү. Анан бияктан дагы алып отургузуп коюнчу деп атам. Дагы эмне гүлдөр чыгып атты экен, биякта укмушта Америкада шумдук гүлдөр. Каалаганын аласың да, анан мен да биякта тюльпандарым чыгып атат. Гиацинттерим чыгып атат, иши кылып, четинен чыгып атат гүлдөр. Бүгүн кошунам тиги гүлдөрдү көрүп жүгүрүп келди мен. Тиги удобрение берип жүрсөм, ой сонун гүлдөрдү отуруп турсуң, молодец деп. Монорала. Кустарниктер. Ана
жаз апрелдин 9-у. Маган роза керек, роза. Розалар канчадан? О, $20 екен. Ай-ай-ай. Ай-ай-ай. $16. Bir oturguşsa son çat. Ayaktan. Son stolları var eкен onun. Onday blackberry. Neçelik? Monem neçelik? Unutup kaldım. $12. Так, ничего. İçinden girip karap körөлү ayakta эмне бар экен. Могу жыргалды карагылачы туугандар. Герандардын, гераниум. Ой. Монарала, сербера. Хочу, но басында каралачы кандай хочуха. $12, $34. Мына молар. Гвоздика. Молар айбасын өсөт. На мореке гвоздика. Чё не стоит? Sorry. Каралачы, эми шумдук эми. Ой, монаралачы, туугандар, монаралачы. Как я люблю цветы. Боже мой. Мына розалар бияктадыр экен. Желтый, розовый. Карагылачы булардын чыкканын. Ну это что за красота, елки-палки. Карагылачы мореке. Муну уже эметиш керек. Отуруш керек. Надо брать. Буларды алыш керек. Морек кичинекейлерди. Ушуларды алып. Булар канчадан? $4.98. Өзүмө жумуш таппайынча жүрө албайм. Роза келгем, роза отургузуп атам. Шток роза. Мындай. Монтип эме төскөнчү. Ой, ползучий деп койдук. Анан кымбатыраак. Мына гүлдөрүм кандай өсөт көрсөтүп кетейин. Тиреп койгом, муну карап койгула. Кайерде тиреп койгом. О, былтыркы лиликум чыкты. Мына мет коюш керек. Былтыркы отургузганда дагы бирдеме чыгып келди. Былтыр отургузгам, эмне болду экен билбейм. Мамо. Мына мелечи. Буларды тиреп койбосом, кечираңды болот. Керек эме. Оор келет экен, сынып катты. Мына байкуштарым. Мый. Муну тиреп койсом бугайса ана кыйшайып калган. Анан да тиреп коюп. Ана нарцисстерим өстү, былтыр ноябрда отургузгам. Эмелерим чыкты. Карагылачы. Кандай? Анча-мынча биякта бар гиацинт. Вот смотрите, мондайларды алган болчумун былтыр ошо ар кандай цвет. Апак, кызыл. Мына самый главный мына молар сон. Почвасы жакшы эмеле экен, нормально эле. Мына. Вот, смотрите, көрдүңөрбү кандай пышный, канчалык тигил коён менен кармашпасам да мына эмелер келди. Шмелдер учуп келет. Каралачы. Бутондар чайын деп калды. Эмне гүл экен эсимде жок. Муну карагылачы. Бир эле түптөн бир нече бутон чыгыптыр. Бул дагы башкача бир эме алган окшойм. Башкача экен бул, карагыла. Башкача сорт экен. Бакыштарым. Эмне экен эсимде жок, өзүм эмне отургузганын билбейм. Мына 1, 2, 3, 4 мол баш чыккан атат. Бул башкача экен, Машаллах. Мояка дагы отургузам азыр. Эме полевые цвети отургузам, онбаны казам азыр. Ошо жантынбай жок. Ушул жерден мен эле эшекте иштеп аткан мен эле окшойм кошуналардан. Морекил буюрса
Bular emetkenden keyin çıkat.